Bakunzi bacu twongeye kubasuhuza, tubashimiye ko mudukurikira. Mu gihe muri Iran bari mu cyunamo cy'iminsi 5 nyuma y'urupfu rwa Perezida Ibrahim Raisi waguye mu mpanuka y'indege, ibihugu birimo Uburusiya, Ubushinwa, Turukiya biri gushengurwa n'agahinda. Byatangaje ko byababajwe n'urupfu rwe ndetse byabuze inshuti ikomeye, babuze ayo bacira n'ayo bamira. Muri kino kiganiro tugiye kurebera hamwe uko iyi mpanuka yagenze ndetse n'uburyo amahanga menshi akomeje koherereza ubutumwa bw'akababaro yihanganisha igihugu cya Iran. Mbahaye ikaze, iyi ni Cano mu Rwanashyaka Siriyake. Perezida wa Iran Ibrahim Raisi w'imyaka 63 yapfuye ari kumwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran n'abandi bari kumwe, baguye mu mpanuka y'indege. Yabaye tariki ya 19 Gicurasi umwaka wa 2024, ndetse urupfu rwe rwakurikiwe n'impungenge zo mu rwego rwa politike bitewe n'uko igihugu cyashegeshwe n'intambara iri hagati ya Israel na Palestine. Urwo rupfu rwatunguranye rwatumye hagomba gutegurwa amatora mu minsi itarenze 50, ni ukuvuga ko azaba ku itariki 28 Kamena umwaka wa 2024 nk'uko byatangajwe na televiziyo ya leta ya Iran. Mu gihe ayo matora ataraba nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Washington Post, Mohammad Morkiba ni w'imyaka 68 wari usanzwe ari vice perezida wa mbere, niwe ujya mu mwanya wo gukora inshingano za perezida wa Repubulika wa Iran mu gihe cy'inzibacyuho. Imirambo y'abantu 9 bari mu ndege ya kajugujugu hamwe na perezida wa Iran yose yarabonetse, ndetse n'ibikorwa byo gushyingura biteganyijwe gutangira kuri uyu wa kabiri tariki ya 21 Gicurasi 2024, bikazakomeza ejo kuwa gatatu nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi. Umugaba mukuru w'ingabo za Iran Mohammad Bagher yasabye ko hakorwa iperereza ryarindi ricukumbuye rimwe ribasha no kureba mu nda y'urushishi kugira ngo hamenyekane nyakuri icyateye impanuka nk'uko byatangajwe n'itangazamakuru rya ISNA. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ku wa mbere tariki ya 20 Gicurasi 2024 yategetse ko habaho umunsi w'icyunamo ku rwego rw'igihugu mu rwego rwo kunamira perezida wa Iran Ibrahim Raisi. Uretse Turukiya kandi hari n'ibindi bihugu byinshi byoherereje ubutumwa bwo kwifatanya mu kababaro na Iran kubera urupfu rwa perezida Ibrahim Raisi. Harimo n'inama nkuru y'umutekano ya ONU yafashe umunota wo guceceka no kuzirikana perezida Ibrahim Raisi. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu rwego rwo kunamira perezida Raisi wa Iran yavuze ko yari umunyapolitike w'intangarugero n'inshuti y'ukuri kandi yakadasohoka y'Uburusiya. Naho perezida Xi Jinping yavuze ko urupfu rwa perezida Raisi wa Iran ari igihombo kinini ku baturage ba Iran. Ubufaransa, ubumwe bw'Uburayi, umuryango wa OTAN ndetse n'ibihugu by'Abarabu bituranye na Iran bose boherereje ubutumwa bw'akababaro nyuma y'urupfu rwa perezida Raisi. Nubwo hari ibyo bihugu bitandukanye byagaragaje akababaro byatewe n'urupfu rwa perezida wa Iran, hari amakuru yakurikiye urupfu rwe. Bamwe bavuga ko Israel na Amerika byaba byararugizemo uruhare. Gusa nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru France Info, Amerika ifatwa nk'umwanzi nomero ya mbere wa Iran, nayo yatangaje ko ibabajwe n'urupfu rwa Ibrahim Raisi ndetse nayo yohereje ubutumwa bwo kwifatanya na Iran mu kababaro ibinyujije mu itangazo ryatanzwe n'ishami rishinzwe ububanyi n'amahanga. Ndetse n'umuvugizi wayo Matthew Miller yaboneyeho kuvuga ko Teheran yasabye ubufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko indege ihanutse, ariko Amerika ikaba itarabutanze, ahanini ngo byatewe n'ikibazo cy'ibikoresho. Naho umuvugizi wa perezidanse ya Amerika John Kirby we ku ruhande rwe yahamije perezida Ibrahim Raisi ko yari umugabo wuzuye amaraso menshi ku biganza kandi ko yagize uruhare mu bikorwa bikomeye bihungabanya uburenganzira bwa muntu muri Iran. Biravuga ko ku itariki ya 13 Mata umwaka wa 2024 Iran yagabye kuri Israel igitero cy'indege zitagira abapilote 350 ndetse na za misile, ariko inyinshi muri zo ngo zikaba zarazimirijwe mu kirere. Israel ibifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu biyishyigikiye byahanuye izi misile zitari zagera muri Israel, izindi zishwanyurizwa mu kirere. Ku rundi ruhande hari abavuze ko mu ihanurwa ry'iyo ndege Amerika na Israel byaba byabigizemo uruhare rugaragara, nubwo Israel yabihakanye cyo kimwe n'Abanyamerika.
ariko Isiraheli ituwe ishinjwa kugira uruhare mu rupfu rw'abandi bayobozi bakomeye ba Irani. Gusa nk'uko ikinyamakuru Washington Post cyabitangaje, Isiraheli yaba yaragize uruhare muri iyo mpanuka yahitanye perezida wa Irani cyangwa se itaranarugize. Abanya-Irani bakomeje kubona ko bishoboka ko ariko byaba byagenze, cyane cyane ko ubwo ari bwo butumwa bwatanzwe n'umuyobozi w'ikirenga wa Irani Ayatollah Ali Khamenei, avuga ko ingabo za Isiraheli mu by'ukuri bigaragara ko zishobora gukora ibyo zishaka muri Irani. Byamaze gutangazwa ko uyu mutegetsi wa Irani, Perezida Ibrahim Raisi, azashyingurwa mu cyubahiro ku wa 4. Mbashimiye ko mwari mudukurikiye kandi ko mukomeje kudukurikira. Natwe turakomeza gutera icyumvirizo muri Irani. Amakuru mashya azajya tugeraho tubijeje kuzajya duhita tuyabagezaho. Imana ibahe umugisha.